حتی نه کابینه ترامپ دا جان ماتیس وک وزیر برهانیه جان کلی وزیر اولکاریان اجتماعی و جبو دایرکتور CIA مایک پومپئو هاتیه پجراندن لهین به دهان نامزدن کابینه بندو پجراندن اینه ام لورنو پر ساپج وچونا وی پروسی دیکن جبو برجواندین مین اولکاری و آبوری دوی اف بواجو زو پیش وهره دموکرات جبو کیمانی وان نکان ری آوان نامزد بگیرن لی دکارن و پیواجوی پاجرا بگین د دیروکا وڵاتی مەدا و جیهانێدا gelek tişt diqewmin ev pêvajoya pejirandinê gelek hêdî pirêve diçe ev ne baş e. Em ji bo karê xwe yê li vir serbilindin. دموکراتان هین پیشنیازی تر لیبورینا نکرینه Ma ew ne pêgiriya her du partiyên Komarî û Demokrat e ku vekolînan dor van nemzetan bikin. Dema ew bên pejirandin, dê wan hêzeke gelekî mezin hebe. Divê em bizanin ew çi hizir dikin û çi baş dikin. کوماری دبیجن د سال 2009 ده وان آلیکاری دانه نامزدن اوباما جبو اف پیواجو زور ایوه بچه د دسالاداری سرک اوباما دا د 5 روزاندا 14 نامزد کابیناوی هاتبون پجراندن له هتا نه سه کسین کابینا ترامپ هاتینه پجراندن د وی حوالین دموکرات بزن کو هل بجاردن به دومای هاتیه ما بر پرسیاریتی اواگرنا حکومت هيا گوری دموکراتان پرتر لیکونین جبو نامزدن ترامپ پیوسته Em wê wek kabîneya koncal binav dikin, milyardêr û xwediyê bankanin. Ti kabîne berê ew qas xelkên maldar têda nebûn. گوری دموکراتان پرتر لیکونین جبو نامزدن ترامپ پیوسته لی بلی نه دیاره که که چقدر دمی بستینه